Reka basuhuze mwese mbifuza kugira igitondo cyiza mwe mwahisemo kuri Cyamani TV. Nitwa Hasani. Muri igitondo turamutse tuje kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ibintu nyamuneka byakomeye. Muti rero ho bimeze bite? Amatora yarimbanije mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ubundi ntago bibuza guteza umuvurungatanyo muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yihanangirije ndetse ananenga bikomeye raporo y'umuryango Human Rights Watch muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho ibintu bikomeje kuba byazamba mu gihe n'ubundi iyi ntambara nako iki gihugu cyugarijwe na Ebola. Intambara ikomeje kuba byagamba mu bice bigiye bitandukanye kandi ndetse no muri guverinoma y'iki gihugu ntago ibintu bimeze neza. Aya makuru n'andi yose tugiye kuyakubira hamwe turebe ibyaraye bivugwa ndetse n'ibiramutse bivugwa muri aya masaha. Nitwa Hasani, mwese bahaye ikaze. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Makoro yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch yibasira ingabo z'u Rwanda akubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku wa 10 Kamena 2023 Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze ku mfu ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivili mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri raporo uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragariza nka nyirabayazana w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ukazihuza cyane na M23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibi byose nta kimenyetso simusigana n'ubundi uyu muryango Human Rights Watch igaragaza gishimangira nyine ibyo ngibyo ivuga, uretse gire kugenda kwandika gusa no kujya muri rubanda bagakusanya amakuru yose babonye. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Makoro yashyize hanze kuri uyu wa kane yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro yabo ikesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo ivuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Makoro yagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwabo. Yagize ati muri raporo yayiheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije ubwayo. Kinshasa intwaro igatera inkunga ndetse igakorana na bya hafi na FDLR, Wazarendo, abacancuro n'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'igihano cyangwa imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwa muntu hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje yibutsa uyu muryango ko nta ingabo z'u Rwanda zihuriye na M23. Yagize ati bikwiye gusobanuka neza, RDF ntabwo ari M23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama, kugeraho ibintu bibera ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusaba ibihano. Makoro yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamijwe kurangiza intambara no kwimakaza ubufatanye bw'akarere. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe kuko ishingiye ku nshuro nyinshi uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma. Yasobanuye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ndetse n'imitwe ya Wazarendo yose izwiho ubugizi bwa nabi, kandi ngo ko na Human Rights Watch n'ubundi ibyiyemerera ariko ko yahisemo kubishyira hanze cyane muri raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo.
iyi raporo yagize ati raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe w'aba genocidaire ukorera ku mupaka warwo, nisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa ubufasha bukomeye Kinshasa iwa igamije kugaragaza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko atari. Guverinoma yagaragaje ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satellite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda na M23, agaragaza ibimeze nk'imva zashyingwemo abapfuye, ariko ko idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa ibindi bintu bijya kumera nkazo. Yagize iti si ubwa mbere Human Rights Watch igaragaje kuyobya abantu yifashishije gushyira imbere ibirego mu matangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo ku migereka nyine y'aya makuru yayo. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko bitangaje kuba Human Rights Watch ivuga ko raporo yose ishingiye ku iperereza, ariko ikarenga igasaba ko hakorwa irindi perereza ibishimangira ko ibyo yatangaje itabihagazeho. Yagize iti iperereza ry'imyanzuro itangazwa imburagihe si iperereza. Muri 2017 Human Rights Watch yatangaje ko tariki ya 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu Burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza gukubitwa, ndetse hari n'ababuriwe irengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe All Thieves Must Be Killed yatumye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora iperereza ryayo tariki ya 13 Ukwakira 2024 yereka abanyamakuru ko mu bo Human Rights Watch yatangaje ko bishwe harimo abakiri bazima, abandi bigaragaza ko bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma idashobora kubyemera ngo ibikosore. Uretse u Rwanda, muri Gicurasi 2023 ihuriro FCM 23 ryashinje n'ubundi Human Rights Watch kuriharabika ndetse no gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine uriya muryango. Ryatanze ubutumwa arisubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse kwa 14 Gicurasi ishinza abarwanyi baryo kwica abasivili mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'Ukuboza 2025 na Mutarama 2023. Ihuriro ryagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. FCM 23 rero yatangaje ko kubogama kwa Human Rights yagaragaje muri raporo yayo gutuma uyu muryango utakarizwa icyizere ku buryo bukomeye, ibituma ibyo gutangaza bidahabwa agaciro. Reka n'ubundi naravana mu Rwanda ngo nerekere hanze yarwo, mbese njye mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka babwire ko gato inzego z'umutekano mu karere ka Ngoma ziri guhigisha uruhindu abantu bagize uruhare mu kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 17 bamuteye icyuma ku ijosi bakamukata amabere, intoki n'ibindi bice by'umubiri. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa kane tariki ya 11 Kamena 2023 mu mudugudu wa Kamvumba mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage baganiye n'ikinyamakuru Igihe bavuze ko uwo mukobwa yishwe atewe ibyuma ku ijosi, ku ntoki, mu mabere no mu bindi bice bitandukanye by'umubiri. Basabye inzego z'umutekano ko uwishe uwo mukobwa anafatwa yaburanishirizwa mu ruhame kuko yamwishe urw'agashinyaguro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Nigena Alex yavuze ko inzego z'umutekano ziri gushakisha uwakoze icyo cyaha, yizeza abaturage ko azafatwa kandi vuba. Yagize ati navuga ko ari amahano, twagize ibyago ko tubura umwana w'umukobwa w'imyaka 17, aho byagaragaye ko mu masaha y'isaa 7 z'ijoro umugabo waho yasohotse hanze agiye kureba amatungo ye uko ameze hanze, abona inzu uwo mwana w'umukobwa yararagamo ifunguye
ibuye yinjiyemo asanga bamwishe. Gitifu yakomeje avuga ko icyakozwe ari ubutabazi bw'ibanze aho bahageze bagahita bahamagarira inzego z'umutekano zirahagera nazo zihita zitangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwamwishe. Umurambo wahise ujyanwa i Kigali kugira ngo nyine ukorerwe isuzumwa. Gitifu Nigena yavuze ko nta kibazo cy'umutekano muke kidasanzwe kiri muri uyu murenge ngo kuko iyo bimenyekana ababigizemo uruhare bashakishwa bagafatwa bakabihanirwa. Yatanze urugero ahari ikirombe aho mu minsi ishize hafatiwemo abahacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko banatezaga umutekano muke aho abenshi bafashwe bakabihanirwa. Yijeje abaturage kandi ko uwishe uwo mwana w'umukobwa naramuka afashwe azaburanishirizwa mu ruhame kugira ngo bitange isomo ku bandi nk'uko abaturage bakomeje kubyifuza. Nyamuneka ibi bintu ntabwo bikwiye muri sosiyete nyarwanda, ntabwo bikwiye n'akana gatoya. Gusa ndaburira n'uwahirahira kugerageza gukora ibyo bintu rwose ku Rwanda rufite umutekano uhambaye cyane. Mu minsi mike rero turaza kwizera ko uyu mukobwa wishwe ari buze kuba yabona ubutabera nyine mu gihe uyu wamwishe yaba yafashwe. Reka rero mve gato hano mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo nerekeze mu Burundi. Nyamuneka mu Burundi hari ibintu bikomeye. Uburundi buritegura amatora ya 2027. Rero kuri ubu ikiriyo nuko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yewe n'abapeskopi bagaragaje impungenge zaho igihugu kirimo kiragana. Niba rero abanyamadini nabo binjiye muri urugamba no muri politike, ibintu nyamuneka byakaza ibintu byakomeye. Reka batwigire Bujumbura mbabwire ko umwuka wa politike rero mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kuba tutumba, umuriro ukomeje kwaka kuko amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2017 yegereje. Mu gihe ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ryamaze kwemeza Perezida Evariste Ndayishimiye nka nomine waryo, icyakora iki cyemezo cyajyanye n'ukwivovota gukomeye kw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka CNR, Sahwanya, Afrodobu na Uprona yamaganye ibikomeye ishyirwaho ry'abayobozi b'imirwi ijejwe amatora mu ntara sepi. Aya mashyaka ashinja ishyaka riri ku butegetsi kwizirikaho uru rwego n'inzego z'amatora hagamijwe kuniga demokarasi n'ubwo gabuzi mu matora ari imbere. Mu gice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi hagarutswe n'umwuka mubi n'ubwumvikane buke mu ishyaka rya CNL, aho umukuru waryo Nestor Girukwishaka yatangaje ko Agathon Rwasa agifite uburenganzira bwe nk'umunyamuryango nubwo hasanzwe harimo uruntu rutaratungana. Nibyo rero bikomeje kuvugwa mu Burundi. Rero ni muri icyo gihe rero cyangwa se muri uwo murongo n'ubundi inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi sekabu nayo yinjiye mu kibazo cy'imiyoborere n'imibereho y'abaturage, isohora urwandiko rukomeye runenga ibura ry'ibiribwa, imiti, ibitoro bishishikaje igihugu ndetse n'ifatwa rya hato na hato ry'abaturage rinyuranyije n'amategeko. Ibi bibazo by'ubukungu n'imibereho bijyanye n'umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura uherutse kwakira iturika rikomeye mu nkambi ya gisirikare, nubwo leta yatangaje ko iryo turika ryatewe n'ibibazo by'insinga z'umuriro mu bubiko bw'amasasu. Ku rundi ruhande inteko ishinga amategeko nayo ikomeje ibikorwa byo kuvugurura amategeko arimo ayagenga urukiko rw'imari Cour des comptes, mu gihe mu rwego mpuzamahanga u Burundi buhagarariwe n'umunyamategeko Jacques Nshimirimana uri mu bakandida ba nyuma bazahatana kwinjira mu kanama daba k'umuryango w'abami ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu matora ateganyijwe i New York. Hano nagerageje kubivangavanga n'ikirundi kugira ngo n'abarundi badukurikiye nyine bagende batwumva neza cyane nta kibacitse n'iki na gito kirimo. By'umwihariko tuba tunagaruka nyine ku makuru yabo, urumva tuba tugomba kugenda tunacishamo ikirundi.
rero mvuye hano mu Burundi gusa ntabwo mba masoje ahubwo mba masubitse, ahubwo reka nje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwiye ko amakuru mashyashya aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akubiye mu nkuru zigiye zitandukanye zirimo umutekano, ubuzima, yewe n'ibindi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yinjiye mu mivurungutano ya politike kubera itegeko rya Kamaramaka cyangwa se bizwi nka referendum mu gihe cy'icyorezo cya Ebola n'intambara nyine. Mu gihe iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye muri iri tegeko, muri cya gihugu n'ubundi hugarijwe icyorezo gikomeye cy'intambara nako cya Ebola, yewe n'intambara ikomeje kuba yateza akaga. Umwuka wa politike mu murwa mukuru wa Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje gushyuha nyuma yaho inteko ishinga amategeko yejeje umushinga w'itegeko rishya ryo gutegura Kamaramaka referendum. Iri tegeko riri gushyirwaho cyane n'ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo muri icyo gihugu. Ni mu gihe kandi iki gihugu gihanganye n'ubundi n'akaga ka Ebola yewe n'intambara mu burasirazuba bwa cya gihugu itaboroheye n'aka na gatoya. Njyewe nitwa Hasani. Aya makuru ni amakuru yararamutse avugwa muri iki gitondo, gusa nyamuneka reka mu kanya tugaruke n'ubundi turebera hamwe n'ibindi bigezweho, ariko by'umwihariko tureba ibigezweho mu burasirazuba bwo hagati ku isi. Ari intambara ikomeye cyane irimo irahuza Amerika, Israel yewe na Iran. Rero niba ukunda inkuru n'ibiganiro tubagezaho cyangwa se ukaba hari ikintu utunenga mu makuru tubagezaho, jya muri komenti, umwanya n'uwawe rwose. Nawe uduhereze ibitekerezo turabinyuzamo amaso uko bigenda bitugeraho, kandi niba ari aho dukosa nyamuneka twebwe turahanwa turakosorwa. Gusa niba wishimira inkuru n'ibiganiro tubagezaho, kanda like, ukore subscribe kugira ngo inkuru tubategura zijye zikugeraho buri kanya. Nitwa Hasani, iyi ni Man TV, ndabashimiye.